Abusuafoɔ ma wɔn biara kɔ ababa so German Sika Fie so ɛna so German TV so bɔ mmɔden na subscribe to channel no like video no na share sɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso sɛ bɛka video no bi ne nyinaa atumi adi abom. Yes, ɛno yɛ Tuesday na yɛhwɛ deɛ ɛwɔ for anɔpa game no Nla Vag Tuesday. Okay, yɛnhwɛ setup yi ɛyɛ transfer from national event number 985 ɔno nso a 280 ɛwɔ last box position. Owie na ɔbɛto sanga 3 good nti owie a 1 2 3 4 na ɔbɛto double 3 ɛwɔ machine. Owie a na ɔbɛto 6 na ɔde ahyia 28 71 and 70 71 28 na ɔde 6 no so ɛkɔ machine. Nti owie dia osisa 6 no omekanta 21 yemfa nkotwa 16 na 2018 ono nso repeat. Nti 16 no obo se repeat na sabela ape 28 no na abawe mi no e2 dalet go so 21 16 ede nti na 21 16 ye 2 dalet go so me confirm ede amount ewa hasin good na yɛhwɛ current no oba current na asen no abɛhyehyɛ no nti wobɛhu sɛ event number 114 obeto 80 last box position owie asan 3 good nti correct counting no obeto double 3 ewa machine oto double 3 following week down no obeto 70 71 28 70 71 28 egu ho ewa ha close na wasave double 6 ewa machine nti owie dia asa double 6 we oba be kanta 21 oba kanta dia mfa nkotwa 16 2 dalet ewo ho. Yes na me be confirm sa 16 21 na ma but yenhwe setup we ewo Lucky Tuesday transfer from Lucky Tuesday event number 193 so to sanga 2 no asave 90 71 ewo machine owie a pen obeto 65 good to owie 65 pe and obeto 70 71 28 close 70 71 28 close nti saa 71 goes or by no they have 70 28 good nti uba sa setup first one metro we are utwa 70 71 28 na owie die nkotwa 16 21 1 2 3 na 27 54 ayo 2 dalet nti so utwa sa ma we miensa na 16 21 meto owie a following week ba ko be repeat nti uba ha obetwa 70 71 28 na owie a 16 21 so 16 21 owie a na 16 21 ba ko be repeat following week down ni akotwa 27 54 until let's hope say you 2 dalet na beto na following week ba ko be repeat with me repeat say akim there ene the following week ni akotwa 27 54 be trying to ma say be so let's hope for the best. Okay nti I say we want say asanga 2 yi on also jump by beto na me hu setup bi wa ha me hu say anytime be a obeto 21 16 no otwa sa 3 numbers no no betwa 21 16 na fourth box number aha na 56 ojampo ebetwa good oba ha no ma fourth box number na 16 na ono so ejampo na de betwa. Yes nti ye back current na your fourth box number yenya 19 ewa ha nti 19 emeka ho na yefa ntwa 16 21 nti 16 21 19 so bomode na try no
3 direct we try direct 3 no apɛn me yes bomodin na ɛyɛ ne saa ama me good nti this two setups no okay we no so over current na obeto sana 2 no asɛwo 9071 into we are per no abeto 65 first box position we are ometwa 70 71 28 70 71 28 nti saa pepepe no ahyehyɛ na ha nto we dia osiemfa event enkudi good nti these two event no ya ka boma say ne ba benya ne yi jumping no 4 box number 19 near their one or good near be your best 5 good your best 5 na ya be your best 3 near for 21 16 34 na ama remfi de me kire wo sisi en se 19 no a jump no 4 box number ni jump no obetimi de try sa two numbers no 16 19 and 21 yes nti $2 and ye twa gum kentama yes bomoden ne twa bi 21 16 e for 21 free banker yes na chese we ne wo for Nla Vag Tuesday Nla Vag Tuesday yes until let's hope for the best of luck na yemfa nkotwa ye lucky Tuesday no yes ye lucky Tuesday no na menka ho o men kwatenti ahode wo bye bye